Hello, nongeye kuguha ikaze kuri Rugimbana Talk Sport. Akaba amakuru ari kugenda azamuka muri aka kanya nuko mu ikipe ya Manchester City bamaze gutangaza banakonfirma yuko Ilkay Gundogan yamaze kwandura coronavirus COVID-19. Les amis, dukomeze kwihangana dukurikiza amabwiriza, ibintu birakomeye cyane. Ubwo Gundogan rero byumvikana ko iyi match bafite n'ikipe Wolves atari buze kuza kuba ayigaragaramo, probably wenda kagasaga ku cyumweru gitaha afera suivre, ariko tunamuga ati akomere cyane hanyuma akire vuba. Anako kandi mu ikipe ya Manchester City bamaze kumvikana n'ikipe ya FC Barcelona kuri Eric Garcia, transfer ikaba iri bugende ikagera kuri miliyoni 18 z'amayero. Akarero ikipe ya City yise iri kuri umusore muto yakabagiye kujya mu ikipe ya FC Barcelona. Anako kandi ikipe ya Atletico Madrid iri gutangaza ko yamaze kumvikana na Luis Suarez, akaba rero agomba guhitaza mu ikipe ya Atletico Madrid akazasinyamo igihe cy'imyaka 2. Anako ikipe ya Atletico Madrid iri gushaka muri iki cyumweru inzira zo kurekura Diego Costa agasohoka muri ikipe. Anako rero Luis Suarez ikiri kuvugwa kakanya nuko yaganire n'ikipe ya Barcelona igomba kumwishyura amafaranga. Barcelona ishatse kumwishyura miliyoni 7 z'amayero, akaba rero azanze kuri contrat ye mu by'ukuri na afere gukurikirana cyane umunyayirwa agomba gutandukana na Barcelona byanze bikunze muri isama. Manchester City ikaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Sevilla kuri Jules Koundé, akaba rero udusigaye gusa mu tudetaye dutoya cyane mu gihe Jules Koundé yamaze kumvikana n'ikipe ya City imyaka 5, ariko benshi babireba mu by'ukuri baravuga ati uyu nguyu ni John Stones w'umufaransa Man City guze, kuko urebye ntago wa mukinyi uvuga ngazanye leadership muri defense y'ikipe ya City, aje kwiyadaptana umusore kiri mutoya cyane imyaka 21 rero sinzi iyi bet Pep Guardiola akoze na baciki nimba izacamo gusa, ariko abantu benshi barabizera ku bakinnyi kugenda bagura muri iki gihe ntago bapfa kwibeshya cyane, ariko abantu bose bayamanitse bavuze ati Jules Koundé imyaka 21 John Stones w'umufaransa na afere kurikirana rero cy'amakode Athletic akacyamaze gukonfirma iyi nkuru. Crystal Palace iyoboye abandi rero mu kwiruka cyane kabisa kuri sprint yo kujya gushaka Liam Brewster w'ikipe ya Liverpool mwataka imyaka 20, akarero bari hafi gutsinda urugamba rero rurimo ikipe ya Sheffield United, West Brom ndetse n'amakipe mu gihugu cy'u France rero yifuzaga uyu musore Liam Brewster afera suivre. Arsenal ikabiri kwifuza gufata Lucas Torreira hanyuma mugenera agaciro ka miliyoni 20 z'amapaundi, hanyuma ikamushyira muri deal yo kuba yakongera amafaranga make cyane ikabona Thomas Partey w'ikipe ya Atletico Madrid. Gusa ariko ikinyamakuru El Gol cyatangazwe inkuru, hakaba n'izindi sources ziri kugenda zivuga yuko ikipe ya Atletico Madrid yabwiye ati oya tuganire ku bya Lucas Torreira kumudutiza ko baramushaka nk'indizanyo, Atletico iramushaka nk'indizanyo, ariko ku bintu byo kuvuga ngo muramushyira muri deal ya Thomas Partey byo forget ibyo tubiganire apart. Ari nako kandi ikipe ya Arsenal ikomeje ibiganiro n'ikipe ya Olympique Lyon kuri Hossein Awal, ariko Jean Michel Aulas ngo nta kindi ashaka kumva ni miliyoni 50 z'amayero afera suivre. Inkuru nziza cyane indi ikipe ya Arsenal igezemo mu by'ukuri igomba gushimisha abafana b'ikipe Arsenal nuko Arsenal iki cyumweru ngiye gutanga offre yo gutiraza harimo option yo kuzamugura umwaka utaha afera suivre. West Ham ikabateye mu ikipe Arsenal muri iki gitondo cyo kuri wa mbere, ikabiri gushakamo gutira Callum Chambers ndetse na Rob Holding. Katurebe rero igiciro cyo Arsenal yaze kuza kubaca kuri ubwo butizanye bw'abo bakinyi bombi. Arsenal kandi ikaba iki cyumweru yiteguye kuza kurekura Socrates Papastathopoulos, anaza kuba ayekeza mu ikipe ya Napoli ikaba ishobora kubigiye gutakaza muri iki cyumweru Kalidou Koulibaly uri bujye hagati ya Manchester City na Paris Saint-Germain. Mustafi nawe marashakishwa cyane ikipe ya Napoli. Arsenal ikababwiye Napoli ati niba mushaka Mustafi ni miliyoni 11 z'amapaundi. Liverpool ikaba yanze ubusabe bw'ikipe ya Wolves yifuzaga Alex Oxlade-Chamberlain nkuko Daily Express yabitangaje, akaba rero iyi Wolves rero yashakaga Ox kuza kumutwara nk'intizanyo hanyuma ikazamugura muri sama itaha. Jesse Lingard ikinyamakuru Daily Star kimuvuze amagambo atangaje mu by'ukuri, kikaba kitubwiye yuko rero Zenit St Petersburg mu Burusiya iri gushaka uyu attacking midfielder w'ikipe ya Manchester United afera suivre. Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani iratubwira yuko ikipe ya Barcelona igiye kugurisha Junior Firpo ndetse gatanga na Luis Suarez gatandukana nawe, hanyuma iri gukorekta amafaranga hasi hejuru. Iki cyumweru iratanga offre mu ikipe Inter de Milan irashaka Lautaro Martinez, irongera garute sasa. Manchester United rero nyuma yuko muri weekend itsinzwe n'ikipe ya Crystal Palace ku makosa ya defense akomeye cyane, United ikabigiye kongera kugaruka rero kuri Dayot Upamecano muri iki cyumweru kabisa. Uyu mu defense mu Faransa y'imyaka 21 rero United iri kumushaka, biravuga ko igomba kwishyura miliyoni 60 z'amapaundi kuri ikipe mu Budage kugira ngo irekure Dayot Upamecano afera suivre.
Manchester United kandi ikaba igiye gutungurana muri iki cyumweru ikora offre ihereza Edson Cavani udafite ikipe kuri ubu ngubu nta kipe afite, akaba rero bashaka kumuhereza umushahara mwiza cyane hanyuma bakamuzana umwaka umwe mu ikipe ya Manchester United. Affaire à suivre les amis, ibi byiza cyane.